Subscribe. Jayhim. Subscribe. Jayhim. Nongeye kubasuhuza nka YouTube channel Jayhim, mbahaye ikaze kuri YouTube channel Jayhim. So nshimire ku muntu wakoze subscribe nawe utarayikora, ngushishikarize kuyikora kugira ngo update zose zigiyeho cyangwa se zigaragaye zijye zikugeraho mu bambere kandi vuba. So guys, ukuvuga ngo ikintu tuje kubereka kuri internet y'ubuntu kuri MTN. Guys, nukuvuga ngo muri no minsi turi kubategura ikintu bita internet ya MTN kuri H5 Plus. Nk'abahuzi babyifuza, mbese ni nk'inkuru nshyashya mu matwi yanyu. Guys, nukuvuga ngo rero ntirajya kuri gahunda H5 Plus kuri MTN, twari dusanzwe tuyikoresha kuri Airtel Tigo. So noneho ubwo MTN ntirajya kuri gahunda neza, gusa haje kuboneka 3G 4G, ariko Mango 4G nayo iri guhigwa. Byose ndakeka bishobora kuzazira rimwe cyangwa se bikaza kuzira mbere, ariko kuzana byose hamwe cyangwa se 3G na 4G zikaza mbere nk'uko zo zagaragaye mbere. Ariko no kuvuga ngo 3G na 4G ubu ziri gukoreshwa kuri MTN kuri bamwe na bamwe bitewe na location barimo. Ubwo rero umva ntago biratungana, muze kuyitega turi kureba ukuntu twabigenza. So guys, nkuko mubibona mbere na mbere ubwo twageze muri application yacu bayise Stack VPN. Stack VPN reality. So noneho ahangaha icyo bishatse kuvuga, iyi application muyizi imbere bagikoresha za nyampinga kuri MTN, ariko nayo ikoresha ikoresha network zose MTN, Tigo, Airtel. So na za Mango ndakeka zikora kuri ball, ariko sinzi. Gusa ngiye kubereka icyo bita 3G na 4G. Noneho guys, nukuvuga ngo mbere na mbere uzasanga iri not connected. Hejuru uzasanga harimo none or direct auto server nisanzwe, nta kintu uzahindura kuri auto server. Nukuvuga ngo ikintu uri bukore uzaza uklike kuri izi dots ibirongo bitatu, muri makeya izi line 3. Nurangiza ukanda kuri line 3 uzahita umanuka ahantu handitse Stack VPN Reality version 4.6. urumva bitumanuka kuri ushobora ahangaha wenda ntago ari ngombwa kuza kubereka kuri Airtel Tigo, nzaza mbereka uburyo hano mwabikora. Nukuvuga ngo naje kubereka kuri MTN 3G and 4G, 3G na 4G. None kuvuga ngo ikintu uzahita ukora, ubwo uzahita uklikanga hanga kuri import settings. Ahangaha ukiyakirika bazahita bakujyana muri pick cyangwa se pick stack file. Nukuvuga nyine amajambo baba bahinnye cyangwa se amagambo baba bahinnye. So none kuvuga ngo hari amafile nkuko mubibona, iyi file Android folder ya DCIM, documents, WhatsApp, GB, movies, pictures, Telegram, file name. So nukuvuga ngo none ikintu uzahita uklika, uzashaka hahantu baguhaye file. Nukuvuga ngo icyo bishatse kuvuga, uraza muri WhatsApp tuguhereze file, Telegram tuguhe file ya MTN 3G and 4G, 3G na 4G uri buze gukoresha kuri iyi application ya internet y'ubuntu. So noneho guys, nukuvuga ngo ikindi ubwo uraba wayihawe, nurangiza ubwo uri bushaka hano yawe, ndavuga WhatsApp ukoresha. Ubwo ngiye WhatsApp nkoresha ni GB WhatsApp. Urugero ntabwo ariho ziri, ariko urugero tuvuge ni kuri WhatsApp bayimpaye, ndamanuka uhituza hano kuri media. Numanuka kuri media barahita bakuhitisha mu tuntu twinshi, ama links, status, audio, document. Ahangaha ubwo ukigera kuri document, urumva nta handi wahita ujya, nta nubwo ugomba kurenga kuri document kwanza. Uhita ukirika kuri document. Urabona ngewe kuri document kubera ko nta file hari ushobora kuba nahawe, nta kintu gihari. Ariko urugero ngiye kubereka, urugero nabaherezaga ku muntu uraba akeneye ku settings cyangwa se gushiramo iyo file yahawe. So noneho ubwo ikintu areta akora kanze nkwereke, ngiye kubereka urugero ahantu ngiye nashize file zanjye ngewe iteka nzishyira ahantu hamwe. Havuga ngo iyi ni ya Stack, iyi ni ya Laser,
iyi ni ya ecitano. So application zose naba nkoresha za internet z'ubuntu. So none nkuko bibona ahangaha hari iyi ni ecitano plus na cyangwa se hatano VPN naba narahirimye muri makeya. So iyi ni stack, sorry iyi ni sox IP, iyi ni stack VPN ariyo nje kuberekaho. So ni ukuvuga ngo uraba wahawe imwe muri izi ngizi. Izi zose ni zimwe ni za MTN, iyi ni MTN, ni MTN, ni MTN nkuko ubibona. Free internet. So ubwo uzahita uyikirikaho, urugero twayikiritseho, ugikirikaho bahita kubwira ngo hasi ngo imported successful, imported cyangwa se impact file successful. ngira ngo mwabibonye hano nkimara kuyiklikamo. Muze kwitegereza neza ahangaha hari cyahindutse. Ubwo nyine uvuga ngo ni imported settings, ubwo yarangije kwisettingamo, nta kindi kintu uzahita ukora. So kambereke rero hasi ukuntu bazakubwira, ariko uze kubireba neza. Ni ukuvuga ngo turi muri stack, uhisemo file, uze kwitegereza ijambo uri buze kubona hano hasi, cyangwa se akajambo ko muri ndibara uri buze kubona hano hasi. Sorry gatoya, murabuze kwihangana. Noneho ndagira ngo tugendere neza. Ugikirika urabona input file success. Bivuze ngo nyine input file cyangwa se file yabaye success neza cyane, yatunganye. So ikintu uzahita ukora ni iki guys? Nta kintu uzajya gusettinga ngo urasubira ahangaha ngo uragira ute ngo urakuranga wapi. Ubwo ngo yarangije kwisettingamo kuko bakubwiye ngo imported settings, yarangije kuba settings. Ikintu uzahita ukora rero, uzahita ukanda start kuri iki kiboro cy'umutuku. Ni ukuvuga ngo ni nko kunyunguta mvuga, no kuvuga ngo ugikora kuri iki kibuto cy'umutuku start, ihita connected. Ihita connecting, arangiza igahita connected, ntago irenza amasegonda 10, amasegonda 5. Guys, ubwo ni iyo video nanje kubereka kuri MTN. Tuze gusubira n'izindi update cyane, ushishikarize gukora subscribe nawe utarayikora, kugira ngo utugaragarize ko ibikorwa dukora ubikunda, kandi niba byakoze, niba byanze, genda utange comment uvuga ko byemeye cyangwa se byanze. So ubwo ushobora kubikora gutyo, byaba byanze hakaba harimo n'uwahita gufasha, cyangwa se tugahita tureba ukundi kuntu tugufasha. Mwari kumwe na YouTube channel Jayhima. Subscribe. Jayhim. Subscribe. Jayhim.